ku munsi w'ejo nibwo amavideo yagiye hanze ndetse n'amafoto atandukanye aho yagendaga agaruka kubera mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu hagaragaye abaturage benshi by'umwihariko abasore n'abagabo batonze umurongo bari bayobowe cyangwa barinzwe n'abasirikare ba M23. Ni inkuru yacu igikuba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho ababogamiye kuri leta y'Kinshasa bavugaga ko abo bagabo abo basore baba bagiye kwicwa binyuranyije n'amategeko, ndetse abandi bakuvuga ko bari bajyanywe mu myitozo ya gisirikare kugira ngo barwane ku ruhande rwa M23 barwana leta yabo ya Kinshasa yahoze ari yabo. Mbibutse ko Bukavu n'ubundi hari maboko ya AFC M23 yahafashe nyuma yo kwirukanamo abarundi FARDC na FDLR n'abazarendo bari muri uyu mujyi nyuma y'ibibazo bitandukanye byari byarabereye muri uyu mujyi wa Bukavu. Nyuma yuko M23 ihigaruriye hakomeje kugenda ibibazo by'umutekano, cyane ko imbonera kure ubwo ndavuga abarundi cyane ko bari bakirimo benshi, ndetse n'abazarendo benshi n'aba FARDC bari bihishe mu mago. Hakomeje kugenda haba amasanganya. Ndabibutsa ko hari igisasu kigeze guturikira mu mujyi rwagati hafi ya station za essence hari habereye inama AFC M23 yari yakoze, ndetse umuvugizi wa AFC M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Buringoma akaba yaragiye guhitanwa n'ibyo bisasu. Iyo nama yari yobowe na Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa AFC M23, akaba ari we muyobozi n'ubundi wa AFC M23. Ibyo rero byatumye AFC M23 ikomeza gukaza umutekano kuva icyo gihe n'uyu munsi akaba akomeje kugenda hagaragara ikibazo cy'umutekano mu mujyi wa Bukavu. AFC M23 rero yimeje guha abaturage umutekano uhagije, igakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano muri uyu mujyi ube nta makemwa. Tugiye kugaruka rero ku byabereye muri uyu mujyi, dore ko tumaze kumenya ese byagenze bite, kubera iki aya mavideo, kubera iki aya mafoto bimeze bite. Reka tugaruke kuri inkuru yose ko yakabaye. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, aho nyine bagezaho amakuru atohojwe neza, amakuru utasanga handi, amakuru mashya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burasirazuba ndetse n'ahandi. Twihuse cyane rero mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 30 Nzeri, abayobozi b'inzego z'ihuriro AFC M23 bakoze umukwabo n'isaka mu nzira nyinshi zo mu gace ka Nyarukemba ka komini ya Ibanda i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi gahunda yakozwe mu gihe hakomeje kugaragara ihungabana ry'umutekano ryatumye abantu benshi batabwa muri yombi muri ako gace. Ukuntu bimeze rero, amagana y'abagabo, abagore n'urubyiruko cyane cyane baturuka mu mayira ya Irambo na Evariste Bagamba batawe muri yombi n'ingabo za AFC M23 nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, iki gikorwa cyari kigamije kumenya no guta muri yombi abakekwaho kuba baragize uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano bikomeje kugenda byiyongera muri kariya gace ka komine Ibanda. Abenshi mu bafashwe n'urubyiruko rumara umunsi rugurisha cyangwa runywa ibiyobyabwenge bisindisha n'urumogi. Muri iri tsinda hiyongeraho abantu bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa by'ubujura no gufata ku ngufu. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira nuko byari bimeze, ni ikibazo cy'umukwabo ku mutekano muke waranze uyu mujyi wa Uvira mu bihe bigiye bitandukanye. Abo rero barimo UN muri umutekano, ubwo hariyo abayobozi batandukanye b'isi yose, ndetse harimo n'umuyobozi wa MONUSCO Bintou Keita. Uruhande rw'u Rwanda rwari ruhagarariwe yabwiye umunyarwanda, aramubwira ati mwebwe RDF muri gufata abaturage mukabajyana mukabica. Ngira ngo murumva iki cyo kimaze gushyirwaho umucyo. Tukimara kugishyiraho umucyo rero, reka duhite twerekeza muri AFC M23 nk'ibisanzwe, ahivuga ko ikijyanye n'igihano cy'urupfu cyahawe Kabila wiswe umuyobozi wayo ndetse akanitwa n'umunyarwanda. Twize cyane rero umutwe wa AFC M23 wagaragaje ko igihano cy'urupfu cyahawe Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwitirirwa kuba umuyobozi wawo, kigize kwica amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara wasinyanye na leta ya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuwa mbere tariki ya 30 Nzeri nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye Kabila wayoboye kiriya gihugu
hagati ya 2001 na 2019 nyuma yo kumuhamya ibyaha bitandukanye yaregwaga n'ibyaha birimo kugambanira igihugu, iby'intambara no kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi. Kabila warizwe ibyaha nyuma y'uko mu mezi make ashize yari amaze gutangaza kagiye kuva mu buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23. Urukiko rwavuze ko ariwe mukuru w'uyu mutwe ngo kuko mu mezi ashize yagiye yitabira inama zigamije gutegura ibitero by'uriya mutwe mu mujyi wa Goma na Bukavu. Uyu mugabo kandi urukiko rwagaragaje ko yanagiye agaragara mu bigo bitangirwamo imyitozo bya AFC M23. Ibisobanura ko afite aho ahuriye nayo. Umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 Bwana Bertrand Bisimwa abinyujije ku rubuga rwe rwa X yagaragaje ko kuba Kinshasa yakatiye urwo gupfa Perezida Joseph Kabila Kabange naho bitandukaniye n'ibitero ingabo zayo zimaze iminsi zigaba muri uriya mutwe. Ati gukatira Perezida Kabila urwo gupfa hitwaje umubano byiswe ko afitanye na AFC M23 no kwica amahame yibanze yasinyiwe i Doha, kimwe n'ibitero bikomeje byitwaje intwaro by'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yunzemo ko ibyakozwe bishimangira ko uriya mutwe utigeze wibeshya kuko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi nta gahunda yo gushakira igihugu amahoro bufite. Kugeza ubu yaba Kabila n'ishyaka rye rya PPRD ntabwo baratangaza kujyana cy'urupfu yahawe. Icyakora umujyanama we mu bya diplomasi Kikaya bin Kalubi yavuze ko nta gihamya na kimwe urukiko rwigeze rugaragaza ku byaha rwamuhamije. Uyu munyapolitiki yavuze ko bitumvikana uko kuba Kabila yaragiye Goma na Bukavu bigize icyaha cy'intambara mu gihe iyo migi yombi isanzwe ituwe na za miliyoni z'abanyekongo. Yanenze kandi Kinshasa kuba yamuhaye kiriya gihano imwita kuba umukuru wa AFC M23 nyamara nayo imaze igihe mu biganiro n'uriya mutwe. Ngira ngo murumva ko biteye agahinda, birababaje cyane kuba uyu Joseph Kabila Kabange yatabwa muri yombi yitwa umuyobozi wa AFC M23 mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu biganiro biganisha ku amahoro. Umuyobozi wa AFC akwiye gufatirwa ibihano mu gihe bari kuganira mu kibazo cyo kuba bagarura amahoro. Reka dutegereze twumve uko bizarangira. Nawe watanga ibitekerezo byawe ukagira icyo ubivugaho. Dukomereze kuri FARDC aho yatangije ibitero byo kwisubiza Nzibira. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo Wazanazi batangiye ibitero byiswe ibyo kwisubiza umujyi muto wa Nzibira wigaruriwe na AFC M23. Iri huriro ryatangije ibitero kuwa mbere tariki ya 30 Nzeri nyuma y'icyumweru kimwe AFC M23 yigaruriye uriya mujyi uherereye muri teritwari ya Walungu ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Radio Kapi ivuga ko ejo bundi kuwa mbere kuko uyu munsi turi kuwa gatatu imirwano ikomeye yasakiranyije M23 na FARDC yageragezaga kuyirukana muri kariya gace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ariko biba iby'ubusa. Ni imirwano kandi ingabo za leta ya Kinshasa zakoreshejemo za drones z'intambara zarashe imisozi ya Mulunga, Chirwa, Nyamalege, Mulamba na Kanyura. Amakuru avuga kandi ko aho gusubira inyuma M23 nayo yari ifite intwaro ziremereye yagerageje kwigira imbere ngo ifate utundi duce turimo Mwenga Centre na Kamituga. Uyu mutwe icyakora ngo nawo wakomwe mu nkokora na FARDC na Wazalendo bamaze gushinga ibirindiro bikomeye mu duce twa Chulwe, Lubimbe na Ngando duherereye mu birometero bibarirwa muri 20 uvuye Inzibira. Ngira ngo murabyumva rero updates uko imirwano nayo yifashe muri aka kanya. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV aho bageze amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mane nanjye ndabashimiye.